Kitu te hinzawain si bai vekule tun chuma video hi viewers te changa request ani a Bible zawlnei pathum ten Iran omdan turan shillok na chungchang ani hun bi inang lo tak tak hun thum ngotami anni a voi khatma la in mulo zawlnei pathum te chuanin thil pakhat chungchang inang thap mai an ziaka chu Iran chungchang hi ni chu mai la ni lova Iran chunga thil lo thleng tur te chu an thil zia na an da thak nu kumsang ni aron liam nu chuan an lo thleng chho tamol mol mai ani kum engemaw zat liam ta a mishang shang pathumina Iran chungchang an zia chu voin a hianin kan mit hmuwa alo thleng chho mek chu ani hi BC zaruk chholai kha ani a zawlnei a oma a hming chu Jeremiah ani Jerusalem a chuin pathianina thil a hmu tir te chu aziaka Persia khomwal puya voi khatma alakal lova khati hunlaya Elam anti kha alatlo ngai lo shimshibani ma se pathianin kharam le nam chanjin khajak tura atiangi na ziaka Babylon chungchang ani lawa ai gupta chungchang ani lawa a hunlaya ramthil ti thei tak tak te chanjin po ani heklau ma se Elam chungchang kha jak turina ti ani chumi shefia thiam tur chuanin Elam chu khoya nge omti isha chian angaya Elam chu voinia Irana southwestern rambiala omania chu khoilai nge tia voinia me pi en chuanin tuipui poimo tak mai Strait of Hormuz a hian a omani he Strait of Hormuz zim liber hi Malsawmi ni pakhatleka zawani a nitin mai hianin hetilai Strait a hianin khovel pumpuya oil phur longte chu za somni ankal tlangze ani Saudi oil te Emirati oil te Kuwaiti oil te Iraqi oil heng oil zongzong te hi nitin mai hianin hetilai kal tlang hianin phur chhoin anom chena Iran chuanin mi te chu an shoka arek ang mai hianin hetilai hi athundun ani Iran missile te le man roshang shang te chu hetilai chevela hianin bunin anoma Iran hianin hetilai Strait of Hormuz hi ka khardon titlat ta selang chuan khovel economy hi dakar somsari pani chungin atibuai ngal theiani hi soiwar na po ani lova energy analyst te le military planners te chuanin kum engemaw zat liam ta achang to an lo soi fo chin ani zo ma sanga changa Elam mun lo ni chin hi rampoi mo tak mai ani satlia lova voini thleng hianin ram shang shang nuk khoi omna hmuna ala om tlatani tichuan zawlnei Jeremiah chuanin hetilai din hmun poimo ziate an chanchin te chula liswa Krista pian ma kumzaruk liam ta khanin alo ziak dim diam to ani Jeremiah bungsomli pakwa chansom thum panga sipai hotel pa chuan heti hianati ngairo Elam thalngul achakna chu kati tlia sakdon ani pathian chuanin Iran hi kati chaklo dewang emo Iran hi che theilawin kasiam zokang atilova sumi aya chuan anin nga na an chuan em mai an thalngul ati tlia saktur thu asoyani man lai khanin thalngul hi ral thuam ani satlia ngotlova ramle hnamina ral khada changa thilti theina le an thachakna an landirna ani ramina kha thalngul kha aman thiam chuanin la tak tak te avakap theya tu chuan thu neina achang china la tak tak oman mel mate po kha avakap thei china ni chuwang chuanin an mel mate anon chet ma khanin asatakin an lo hliam man china Elam po hi athalkap tu te awang khanin aming alo thang chin reng ani kha thalka an chak nangul pui ania an chevela namte po khan chu an shechiang ema an ma ni rombe tumtu te chuanin aman engemozat ampek angai thu kha thil mangkhanin an tar lang chen ani ti chuang kumsang ni som ni pali kumma khan I local ta dorila Iranina ral thuam asiama athachakna aman reng chuanin a missile te kha munla tak tak wakap theitur khanin adwang ani ballistic missiles te drones te nuclear program te khania chu nuclear program chu power le electric siamna ta na loma ti la hang khovel chuan chu tiang chu ani aringai lova Middle East a hianin kumenge moza chung chu billion tam tak seng hianin missile ral thuam chak tak tak siam tur hian Iran khanin na kha athok mup chin ani an chakna hnar ani thu le
an ral thuam poimo te zingami ani thu kha an tar langa tin an chevela namte khanin rombei an tum chuanin aman engemaw zat an pek angai thu kha an tar langani an tongkam mandan po adang to a technology po adang to a ma se an kaldante strategy an mandan shimshim kha ma sang kum sang thum liam ta a Elam chakna ang kha voinia point Iran hian chu tiang tho chuan an la kalpuya chu tiang tho chuanin an la chongani kum sang ni sompanga a khanin ram thil ti thei tak tak heng France te USA te Germany te UK te Russia le China te chu Iran nen chuhawin inrem siamna minga Joint Comprehensive Plan of Action ti chu an saina chu inrem siamna an sainina atumber chu Iranin nuclear power asiam tolo na turin ani khovela ram thil ti thei tak tak paruk te chuanin thalngul chu mana pokawa omlo na turin diplomatic level a chongkama imbiak na chatak manga siama che theilo tura ti antuma sanghi somparia ta chuanin United States of America chuanin chu inrem siamna chu arom phor chuaklia sanghi sompakwa chuan Iran chuanin rem siamna chu abo pela tanghi somni pakhada chuanin Iran chuanin uranium te chu a enricha za a somruk laia sangin a uranium te chu ati thiang hlimani za somkwa ati thiang hlim ani khanin nuclear weapons atana man thei ani ti na nia engangin nge kalpui antum dam po kha an thup lem lo kumsom ni chungte me umai do kana moi nai taka ti na an nei nuwa te economia sanction an ni ba ka ramshang shangina pressure ampek chungpo khan an thil ti tum kha an hnual swat lawa malampanin an kalzel tathawa an thalngul chu ti lenin aom tel tela April sangni somni palia chuanin history avoi khatnan Israel chuanin Iran leilunga beipui avathak ta a khopui te khawa target lo khanin khami tuma kha chuanin Isfahan air missile ho an omna hmun kha an watumani Isfahan chu Iranina nuclear asiam tumna hmun pui nai bera khopui ania ti chuan October sangni somni palia chuan Israel chuan Iran chu ava beile a hemi tuma chuanin missile infrastructure an siam chhuana kha ava beita chata kha thalngul an siamna hmun kha ava bitum chati na ani Iranian media te chuanin a chetam lawe tia thup moi hantum ma sela satellite image changa alandan chuanin an soi anga nep anilo ti alang chage mema kumtam tak liam ta a anlo siam le anlo din chu ni khathil thuwa chuanin ti chiatin aum ta ni Jeremiah khanin Iran chuanin indona te reute te a hne na achang lawang atimi alwa Iran chu miten anwadawanga anluang po atilaw sumi aya chuanin an thalngul kha ti tleina omtur thu kha asoyani kumsom hni telte me umaya an lo din le hataka an lo thopui chuni khathil thwa chuan ti chhiatin na oma diplomacy manga ti top tir an tumnate tlolma se sanction shangina ati top theilo imbiak na shangte inrem siam na manga ti top tir an tumte chu voini bom ani awangin ti chhiatin omta ni Geopolitics wange mo ramshang shangin Iran achak an hlawa wanga thil thleng ringot mai pe alama hianin zawlnei ten Bible an lo soina chu thlendik tirin a omani an sakna thalngul chu ti thlein a omta a chang somthum parukna chuan Elam beiturin kol killi atangin thli pali te chu karon tir anga chung thlilam hoi chuan ka thle tir vekang Elam ral tlan ho kallo na hnam reng a om lowang tundin huna hianin Iran mi le sa million thum chuang te chu Iran pona an cheng meka Iran mi le sa ral tlana tlan chuak te hi khovel pumpuya atamber an ni hial ome mi le khathiam tak tak te sarkara din humpoi mo tak tak lo chel chin tu te sipaya lo tel ma se tlan cheta te mi pa ngai chung ko pa ngai ve mai te po rambial shanga an tlan darani hengmi te hi nam ram shang an tlan dara chu Jeremiah khanin alo soyang che kha alo thlengta ani pathianin mi shang te chu chung ko shang te chu mun shanga ada daralom iti kher kha ngai lo zawlnei Jeremiah alo soi ang kha alo thlengdik na tuin heng thil zong hi alo thleng zo kani ti chuan mi dena an soi zen lo zawlnei Jeremiah hianin soi tel aneya chang somthum pariata kha nani
Elama kalal chutleng ka hunga nga chuta changchuan anlal le miliante ka tibora lang lalpan ati. Pathian hianin Elam Iran chunga hianin rau arel aningot lova Elam Iran hi neilet le atumani arau rel tu te thu nei tu te apai bawvek nuwa chuanin alal thutthleng chu Iran a hianin ahung le dona he shillok na hi lal te rau rel tu te pai thak na le indo na te ramti chereu na ti chhana ringot ani lova thu nei na in lak chon na in chu na ani Sumi ti chiang em tu chu tirkau te thil tia khanin phum rokin alo om renga tirkau te thil ti bung ni chang kwa Pentecost ni alo ni a tharau thiang hlim kha arun thlenga an zawai khan an changani chuta chuan luka khanin khatilai hmuna namshang shanga mi te lokala tharau thiang hlim ron chang tu te kha alo chin chhia zela chungzinga chuanin Elam mi te kha an tel ve ni zawlnei Jeremian alo soi nam Elam mi te kha tharau thiang hlim chang masatu te zinga khanin an tel ve tlat mai ani kha mei al kha Persia rama chuan an keng ho a kaushan masa khanin Roma zung akai ma dei khanin Persia khanin zung alo kai dei to ani pathian hianin tipal thil thuin kha hnama khanin chi kha atu reng reng lova kaushan te an lo pian tir achang dai to khanin kha chi kha alo da zo kani voin nia hianin khovel pumpuya ring tu underground church kaushan aruka ding tamna ber zinga mi chu Iran hi an lo ta a Christian ni Xiaomin lo omviau ma sela Iran rama hianin an sarkari na mak ati khoble a hlau thon khopin Christian hi ampung chak chau me kani house church te chu he sarkari na ati rem theilo khopin ampung chaka sarkar chuanin pastor te amana kaushan te chu inkhom theilo turten a han khara chanchin tha hanin shilte han thon te kha chu poisoina angte pon tar langma sela chu chuan omzia ani chuang lawani Jeremiah buwa kan cherta kan khanin pathian chuan alal thuthleng chu ilama khan ahung le don ti kha soitlata chuwang chuan he nam chunga hianin aruk tak hianin chungril achang hianin thil engemoni chu acheme ka rorel na le harna thleng tur hi azon che a hianin a in parallel hianin konga hianin antlan zar zar me kani chu changsom thum pariat khan a soifia chu anita ani tuna chuanin zawlnei pahnih na a kamlo pakai le to anga he zawlnei phei hi chuanin Iran chung chang chau kha soi lova aom dan tur te nen lam khanin chiang takin a soi ani Daniel buwa kan hmua heti hunlai hi BC zanga somnga borvel kha ani chu zawlnei Jeremian shillok na azia kuma changa kumsom nga hnuwa ani he inlarna hmulai hianin Daniel chu susa a oma Susa hi Irana southwest a oma chu manlaya Elam omna lai thau kha ani inlarna amwa chuanin luikama chuanin berampa kipahni nei ding amwa chu akipahni chu pakhat zok ai khanin asang zoka tin akisang zok kha alo hnung zok ni in amubok ti chuan berampa chuan thanglamte marlamte chimlamte kha aphin kwal vela engsama kha ama khanin anding theilawani an ngam lova adu dan khanin kha berampa kha achemayani tichuan Gabriel kha aron langa kha berampa kha enge ani ti le a omzia kha amu tirani tichuan Gabriel chuan a shilfia berampa kipahni nei mu kha media le Persia lalte anni atia he athil shat tiri commentary po ani lova chu tiang ti na chu ani e ati na po ani law Daniel khanin engtenge anni ti kha chiang takin ashil zo kani chuan kha berampa kha medo Persia ania voinia chuan Iran kan ti hi ni kha kipahni khanin kha lalram chunga thil ti theina kha ayantira media le Persia thil ti theina Persia kha kisang zok kha ania ronlang hnung zok po ani bok he athil mu masa zoki history a khanin alo thleng to a chumi kan shat fia chu apoimo em bok he inlarna Danialan azia hnu hianin khovel hianin Persia ram chak zia le ro poizia khan huwa khati hun lai khan khatiang reng renga ram chak le thil ti thei kha anom ngai lawani alal ram zawdan chu voinia India rama changa Greece thleng hi a o a khothlang rama khanin Greece thleng kha avakala marlama Central Asia thleng a han o a chimlama Egypt rama huamtela chuan Arabia tuipui thleng kha awa huamtelani
engram ma khanin an ti ding theilo an hne theilo ani kum zanhi chungte me mai kha danialan in larna a mu ang khanin kha beram pa khanin a chevel ram zong zong te kha a phin kwal vel vek mai ani ti chuan BC zathum somthum pali aron her chwa chuan Macedonia lal kumsom hni pahni mi Alexandra aron langa ani chuan Persia leilung chu ron rapin sipai singthum sangsari zet mai kha ron shwai ani leram chaktak mai mi puile sipai te million somnga chuang lai nei te kha a sipai te nen chuanin an ron ma chhon ani he anin thlauna hi voini thleng hianin historians te kara po intialna ala siam lai lai mai ani chu indona chuanin kumthum lai awa kumthum hnuwa chuanin atop ta a University degree nei tura kumthum chungmin lekha kanzir tluk zet mai chu he leram lian tak mai tukdol tur hianin Alexander Khan amang ani ma sanga historians te phei chuanin he thil hi thil thleng theilo supernatural ani e anti hialani Alexander sipai te kha an saklu tuka sipai chen khatina kar khat chunga ram anwala khani khat chung khan an la theivek zela BC zathum somthum pakhata gau gamela a indawna te kha indawna khanin Persia kha an hne le lutuka lal daria pathumna po kha indawna hmuna chang khanin atlan chhia ani ma se anuwa asipai te khanin an thatve le a ti chuan beram pa chu atlom ta a aki pahni te po chu ti cha in an lo om ta ani Daniel an he thil a thlen ma kumsom nga liam ta a alo ziang che khanin alo thleng ta ani he thil thleng hi apoimo na chan chu thil kaldan hi adika an lo thleng nge ani ti finfia da ani awangin Daniel khanin hlathu te poitry te azyak mai lova thil lo thlen dan tur kha chiang tak khanin azyak zo kani history kanen chuanin Daniel an inlarna a hmu ang khanin anon thleng zut zut maya kha athil hmu thlendik masakna ber chu Alexander kha ani a khata beram pa kha Persia anga shiat ani tarenga chu voinia chuan Iran kan ti hi ani ti lain Danialan athil hmu zinga mi beram pa chuanin chimle mar chakle thlangte a han sia a han phin kwal vek hnuwa khothlang ram achanga ama rondau tu le chumi chuanin chu beram pa chu ne taka aron sopa aron chil nek chungchang kha voinia hianin ala thleng lo thung ani kan voinia hianin Danialan he beram pa ina atiang athlendik na hi lo enta ila kumsom liliam ta chung khanin voinia Iran chuanin muntin muntanga hianin athil ti theina chu azar phara khothlang lama Iraq ania tin Syria Lebanon le Gaza thlengina huama chungho chu Hezbollah te Hamas te ramshang shang cha theilo tura aman ruate aman na khan ni marlam enswanin Russia te le Central Asia aram shang shang atho puina te a hianin ainti chakmeka chimlama chuanin Yamena Houthi movement mangin Red Sea tuipui sente athununa Iran chuana indawna chu ama khanin awatong pong bei mi alova kongshang shang mangin indawna kha abei de yani chuta chuan aban sei tak kha mun shang shanga indawna chok chhuak turin avazen ti na hani chuta chuanin Iranian nam asipai te kha ranmatonga khanin ada haulo thung hebong pa hianin a hmel tilang lawin awa phinani hi Iranin ral abeidan le adawdan ani a chu Danialan asoyang che khanin alo in mil ta thlap mai ani ma se Danialan thil in thak thleng a mutlat mai khothlang ramachangin kel chal a hmuwa aron kal chaklu tukhi leipo raplawa lo thlok thut ang main a hmuni tin chu kel chal chuanin amit inkara kilang sartak anei thu asoibok ti chuan chu kel pa chuan beram pa chu atau chora akipahni chu atau thlia sakpoka tin leya asi thluwa achil neka kha beram pa khanin lodo theitur khanin sakna renga nei lawani tu ma khanin kha beram pa kha kel lakata chan chhuak thei kha anom lobok kha kel pa ronkal ake in leisilawa chaktaka ronkal kha manlaya thusiang mi te chuanin Alexandra rala dawlan le a campaign dan ni khanan soichina khovelina alammu ngai lawanga chak ania tin hun local tura thilo thleng tura po hianin Daniela soyang hiani dona chuta chuanin he indo na hi zoimuang rei tak ani don lova voile khata ne taka Iran ron tukdol tur ani donani chu thil chu Iran hianin do theitur khopin sakna anei don heklaw
chu aki pahnih missile program te le politics manga athachakna te chu voile khata ti tle in anom don ani ti chuan zawlnei pathumna a ilokal le ang chu Ezekiel a bungsom thum pariat na a ani a akum khami hun bi kha BC zanga somsari pakhat lai ani a Ezekiel hi babuloni na salami an mante zinga mi kha ani a pathian chuanin hun hnunga indona lawom tura hmu tirani chu in larna chuanin ramshang shang te chuanin Israel andoron dan tura hmu tira pathian chuanin heng changrual tur ramte po hi ashiat tirani changa na chuan Persia Ethiopia le Libya mi phole thir lukhuma in thuam te po anjinga antel veka Persia chu Iran ania Bible zeadan mundanga chuanin put aintia zu Libya ania tin khushti a omle buka chu Sudan ani tin Sudan chawni lovin Africa khumwal pui North East antel bok ti chuan he tangrual hi magok ramami in akai shwai tur thu azyak boka chubaka roste mesakle tubal ho tu luber kadau cheni atiboka manlai historians Flavius Josephus Khanin magok chu Scythian chawni in alo soya heng Scythians te hi Black Sea marlama om anni a voinia chuanin Ukraine le Russia rambiala omni in chutan ni tin meshakle tubal te chu voinia Turkey omo Turkiya a omte anni Ezekiel an heng ram changrual asoite chu Russia in mashwa in Iran te Turkey emo voinia chuan Turkiya ti ani a Libya te Sudan te heng ram changrual hianin Israel andoron tur thu azia kani voinia khovel omdani han enta ila he ram changrual omdan tur asoi hi amangot mai Russia le Iran chuanin Syria a thunei tumin engemo zat kha anlawin chaltau to china Turkey le Russia la chuan proxy wars indona mangin Libya a thunei na chan anlo tum ve boka proxy wars kan ti chuan an mani vakal kherlawa midang kut manga indona angkhani tin Libya chawni lawin Syria po anibok tin Iran le Turkey hi harambiala te kongshang shangin anlawin do ve reng boka hengmi te hi atira changrual reng an nilowa kong enge motizonga in mel ma chu man ni bok ma se thil enge moni awang chuanin chanrual na alo om theyani Russia in Ukraine do wang khanin khothlang rama changin sanction atoka Iran in nuclear program nei ado wangin khothlang ramin anwawin pressure sang tak ampe ve boka chuti lai nei to chunga Turkey po alungoi lo emema heng ram shang pathum te hianin anma ni mazon chewa anma ni in cha antiangin ankalvekani heng ram shang atu te mai po hian hau Bible shillok na ti hlotling turin chanila ang u antimi alo thuthauna nei mi alo ma se geopolitical pressure na sataka omawangin chu konga chuanin andu dan ni kherlawin le antumwang ni kherlawin ankalvek chu anisia chuta che chuan kumsang ni zanga liamta a shillok na kha chiang taka athlen theina tur khanin akonga khanin anlo omta ti na ani tuna hianin Russia chuanin Ukraine Iran hawina Jones ansiam Shahed Jones chu amangmeka tin Iran chuanin Russia ina jet fighter ansiam Su-35 amangboka chu air military system mani chubaka long-term military cooperation in remna an saina an ziak dun bokani Turkey point Russia achangin S-400 missile system aleya Turkey hi NATO member ni matsla khothlang ramin Russia an sanction angkhan azongin Russia ka sanction lauti atilangani tin Libya point aram chung a border chunga khanin Russia sipai Wagner group's mercenaries hauka a omtira chetlat tirani chuti lain Sudan chu ramshang shanga changa thunei na ron changdu anoma wangin aram chung kha ke chemek boka Ezekiel an thillo thlengdan tur asoi chu zoi hianin a in rem chaume kani chuti lain heng ramshang te hianin Ezekiel an athil soi hi athlendik na tur khanin Ezekiel shillok na kha an chhiar mi alawa an foreign policy ti dikna tur khanin Ezekiel an chuti chuan a soya lom po an tilaw Ezekiel a bung somthum pariat changli ikhabea thir kom ka baranga ka kwai virang che
isipai rualte isakorte isakor chungchuang mi zongzong ropui taka inthuam pol ropui tak pholian le phote le khandai kengchiao tenen khan karon kai chuak ve kangche he thu hi pathianin gok hne na asoyani he hian ati chian chu namte hianin Israel an va be khanin pathianin va be ro ati lam ai ma khanin an ambitions an thil tum ti hlotlin an du awang le Israel an hwana wangte Israel kha chaklo lai beran va mu awanga vado an nidona ma se pathian thu chuanin an thil ti du te an hwatna te kha heti lai hmuna an omna tur hmun taka ashwai thlenna tura arwa manna veka nisia an khabea thir kom kha pathianin tam shang shang swalna nei lo le indo na du lote ashwai khom luina anilawa anril ruwa khakna omsa le hwatna omsa kha ron chok thovin khatilai hmuna ashwai na zokha ni tichuan an chunga rorelna alek theidona chumi chu apoimo ma tin bible thu po hian chu aron nem het bokani tin khatilai hmuna anron kal khom kha apoimo ma chu Ezekiel bung somthum paria chang som pakwale som hnia kha na inzia kani kathik na le ka thinrim mei alin heti hian ka soya chuminia chuan Israel rama lirpuya lo hing duranga ti chuan luipuya sanghate chungleng sawate ram hnuai ram sate leichunga bokwaka kal zong te leichunga mishing zong nen ka hma a an khurang tlang te chu amin humanga oi pang te po achim humanga bangsang tin reng chu leya atlumam vekang alo ti ni chang som hni pakhatna kan chhiar le chuan gok hodo turin katlang zonga khandai ka kowang lalpa pathiani na ti mitin khandai chuan mani unaw te beidon ani ani chu shipui le thisen chhuana in ka shemang asipai rualte a chui shwai mi pui tam takte chu ro pui wanon le real lian puin ka chu shepanga meile kat ka sur tir chiam bukang ti chuan karo pui zia le ka thiang hlim zia kalantiranga namtam tak chuan min she to ang ke hilal pa chu kani ti an shia ang he hne na hi sipai thachakna hne na ani lo zia achiang maya engram changwal ma in an hne theidon lawani an chunga chhiatna lo thlendan hi eng ang sipai thachakna le ra rel thiamna ina a soifia thiam phak pa kani a sipai le sipai in that ton te lir hing te wana changa meile ka surte hengzong a thlen swanin lelpa hianin ati lan sian tum chu tu man hi kati ani e karal rel thiamna ni e anti theilo na turin ani tichuan Ezekiel an thil pakhat azia atarlan mitam takina kan hmu mai ala oma chu Ezekiel bung som thum pakwa chang ruka khanani magok chunga le thliarkara him taka umte chunga mei kati rang tichuan ke hilal pa kani ti an chia ang hetilai changin atarlan sian mai chu rorel na kha Israel khanin atop mai don lo ti hi ni khang ram shang changrwal te kha anma ni ram chawa kha rorel na khan awazui zelanga chungmi je chu thliarkara te tuipui kama te omma sela khain do na hmuna khanin vakal velawin a himchina chang khanin lo thliringot ma sela lalpa khanin athin urna mei kha khangmi te chunga khanin awathlen vek to na ti ni hetilaya Ezekiel asoi hi Middle East rambial chunga buaina chau hi ani lauti achiang maya chumiai chuanin khovel pumpui hi a khoidona a ngongdon ani zolnei pathum Ezekiel Jeremiah le Daniel te khopui shanga omania hunbi inang lo taka lo piang an ni thu an zia lai hianin hau izia kangu hetiang hian po antilau chuti chungchuan hengzol nei pathum te hianin ram nam pakhat an enveka an chunga thil thlendan tur chu an ziak vekani Iran military power aral thuam sakna athil ti theina chu ti chhiatin na omanga alal ram atluanga paithaki na omanga chuti lain Iran chunga harna alo thlengdon ani Iran chuanin Russia te Turkey te le ram shang te nen chan hona thuthlung an ziakanga ma se chu an thuthlung chu tu mishing maina an soifia theilo tur khopa chut chhiatin a omdon ani
he thil hi video dang aya adang lamna chu video danga chuanin he thil hi alo thleng ani tuna hana thleng to ani anti lai hian he video chuanin he hi alo la thleng lo ati thunga te chumi a thlenna tur chuanin kong a in honga mi te an se meka thalngul chu po kawin a om meka ral tlan te po an om mek to a chung mi te chu khovel pum puya an dar mek boka tin ramshang shang chanwal na chu voini a hianin zoi muangin ain herrem mek bok Iran chunga underground church te po na satakin an chang chau meka an than chak em awangin engram rorel tu te ma in anti top theilo turani heng thil kan hmu me khi alo thleng thengem o alo thleng lo mai nga ti ani to lova thil lo thleng chau mek bible in a soite atak nge ya lo thleng chau mek chu kan midin kan hmu chau ani ole khati zung khatun chuma video kanon le chwa theite chu ani e